Jy het daar gesien hoe bring hulle afgetrede legends terug kom. Wie God, ek is 'n destroyer, man. I obliterate my opponents. I destroy them, I wipe them out. You know what I mean? You know what I mean? Kijk, ik is reality nou, man. Ik is jouw reality nou. Sinds aan mij, bro, represent Huddersfield, man. Bra! Kijk, ik het burgele baas. En zij stoom meer het. Jut na, die gaat jullie zeggen, huisdeel. Even though he's not gonna win, though. Het sy jou ma en Paul gesê, het my amper gedak en ek kom basically gister in die game en ek en sy het al klaar my kamers verstaan van wie sy het my bloed gras toe sy gesê ja, toe ek jou vra om te bettel, ha, wat kyk jy, hy is fire man, nee, hy is fire, kyk jy, hy vat het nou nog as 'n compliment as ek sê, hy is aan die brand. My bro, even die mense wat langs aan jou bly, moet jy vir hulle dik syp en warm hou met my nie. Want ek is so koud, ek sal die jongs op biere bas terugkom en die nybos. En altyd huise verkoop. Altyd huise verkoop. Kyk jy, soos ek kan hoor, ek werk in retail vandag man. Ek flip huise soos SEO. Ek moere dent en president, hy kan ook 'n krib size. Van die aap sal ek rook soos ANC. Laat Caesar jealous raak, kyk het sy Caesar. Sy en hy kan sommer saam as 'n 2-in-1 handicap kop. Ek is hier JFK nie, but ek sal 'n president pop. Kyk het sy, Mikhailip, aka Miguelip, regte naam Mikhailip. Sy het hulle gesê, sy was saam met my gevrydig, vrydag mee, mense is gesteel, wat vir hulle gevra of ek vrywillig is, wil ek afgesuig word, omdat het 2025 is, en ons vry is op die vrye grond, toe haal sy my pilet en vry word, foto's gevat en gaat vry met, ha? Hoekom gee julle met die, lei vaak, fake smart, lei aard, leik slaap, leik amper seksie en, make-up, tik lolly, lei wil graag geryp raak met sy, Dr. Strange baard, leik zwak, hy bra, ha? Maar kyk jy man, hy is my homie. Hy is my homie. Ek sien nie nog vir hom as 'n enemy of 'n phony. Hy lyk maar net so phony. Hy het eens vir julle gesê, beter vir my, want sy taan is 'n phony. As ek nou die video insteek, was net, yo, mami, kan ek 'n video kyk gewoon nie, as sy taan nie klop. Sy het nog nie so varksuster se klere opgevou nie. En sy kan nie sê ek nooit nie, ek was 1000 keer by huis gewees, but kyk jy my bro, sy kan nie sê ek nooit nie. Hoe kan ek die jong op video wil bettel en hy het eens vir data en ek gaan staan in die fucking jate en steel het dooi en hy was so wifi en hy besoek nie dat ek omkom in 'n var drive-by en vir jou amper by nie. Ek skiet jou deur die nek, ry vir jou hospitaal toe, dat survive sy nie, is ek nie 'n nice guy nie. See you. Ahoy, it's Mikael 7785, aka the Kaapstad baby. One love and respect, here we go. I told the man the Omega. Let me show them what I mean. I hate nights that act like they know what the being real is. I'ma be a Palestinian. Might as well get the fake night killed. In my eyes, it's like they Israel. These days you laugh at the enemy claiming to still be your friend and me. I just keep it cool, put the spin on things, something like a chandelier. The only way that I can get the hit of this night is decapitate. Watch me go heavyweight with these punches until I'm obese. Go heavyweight with these punches till they so gloom OBC. Just because I took Benjamin's future away doesn't mean that I OBC. At least then I won't soak writing his own obituary. I know what it's like to sacrifice for bragging rights. And if you want to suck at this, then I just get your gagging right. I'm thinking like, who the fuck is real T now? My widow with the punches. I won't move it for real T, no. My kind of sauce that will give it a kicks like a Rugal special. I got a kind of sauce that will turn your smile to a frown and your bitch smile to a moan. I'm gonna take your mochi, put it in a naughty corner like a Chris teacher. Have a look straight at my cup and start brainstorming. Ironically, I'm telling you about how she sucks. And I still found it mind-blowing. I could have sent the night to heaven. Once you get smoked as Cloud9. Or where I get out spitting in English can come across P9. Never been a Z. My kind of Mal9 could equally be 9. This bra's real name is Kar hier. Ik zal voor Kar hier. Ik zal een kar hier in die Schwarzkaap in het dorp gaat korabaan. Die relax en puff van my ganza. Sien hoe jou mensen die verkeerde leven je beren op die dag van jou janaza. You went from being bang om te slaap to RIP. I'ma never be kidding when it comes to actually giving a fuck. It's a vasectomy. When you rap against me, don't waste my time. Attack now, there's no next time. All these bars, you facing time.
There's one thing in life you can't take for granted until you die, and it's time. Oh, hey, no? They say that practice makes perfect. This night, which is actually perfect practice. Shout out Mr. Plain, Mikael 7785, one love and respect. Ja, daar gaan ze nu brengen,